uthi uNkulunkulu ufuna abantu abazomdumisa ngomoya nangeqiniso. Ngamanye amagama kufuneka abantu abazothi sodumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Kukhona-ke abanye abantu abamdumisa ngomoya nangeqiniso, bese kuba khona olunye uhlobo lwabantu olumdumisa ngama-emotions. Kube khona abantu abamdumisa ngama-feelings, abamdumisa uNkulunkulu ngenxa yezinto uNkulunkulu ababusise ngazo, bese-ke bekwazi ukuthi beqale bemdumise. Abanye baqala ukumdumisa uNkulunkulu ngenxa yokuthi sebebone uNkulunkulu ebabusisa ngemoto bese qala edumisa uNkulunkulu. Abanye baqala ukudumisa uNkulunkulu ngoba nakho bese bebone bathola imali engcono. Abanye baqala bemdumise uNkulunkulu ngoba nakho ibhizinisi labo liflourisha. Abanye baqala bemdumise uNkulunkulu ngoba nakho bebona ibandla labo likhula ngamandla. Kodwa uthi uJesu kukhona isikhathi sesifikile la khona kufuneka abantu abazomdumisa ngomoya nangeqiniso. Mabhodla, kusho ukuthini ukudumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso? Kusho ukuthi unesambulo soNkulunkulu ukuthi ungubani. Mawunesambulo ngokuthi uNkulunkulu ubani, awumdumisela izinto nazo kodwa umdumisela izinto azizo uNkulunkulu. Oh my God, wathi ngikhulume nabantu ngithi akufanele simdumise ngoba nakhe sesibusise ngemoto, kodwa simdumisa ngoba lokhu ayikhona. Kufuneka abantu abazoba nesambulo sokuthi imoto zikhona noma zikho, but simdumisela lento uNkulunkulu ayiyo. Abanye bamdumisa ngenxa yezinto ababusise ngazo, kodwa kufuneka abantu abazothi somdumisela uNkulunkulu lento ayiyona nje. Simdumisela ukuthi nje uNkulunkulu ngoba inature yakhe isiphoqa ukuthi simdumise. Abantu abanaleso sambulo ukuthi noma izinto akade benazo zilahleka, bethi ngiya understand imoto yami ilahlekile, ngiya understand ibhizinisi lami liwile, ngiya understand angiphasanga esikoleni, kodwa ngenxa yokuthi angimdumisela izinto eninazo, ngimdumisela into ayiyo nje. Ungayithatha izinto Sathane akangibusise ngazo uNkulunkulu, ungawuthatha umsebenzi akangibusise ngawo uNkulunkulu, kodwa inkinga ukuthi awukwazi ukuthatha lento uNkulunkulu nje ayiyona kimi. Into engeza ngivuke ekuseni ngimdumise noma abantu bekhuluma kabi ngami, inxa ukuthi angimdumisela izinto anginike zona, kodwa ngimdumisela into ayiyona nje. Ngimdumisela ukuthi uNkulunkulu nje, ngimdumisela ukuthi ungumdala weinsuku, ngimdumisela ukuthi ungu-Alpha ungu-Omega, uyisiqalo uyisiphetho, uyikho konke kukho konke. Ngoba bekufuneka abantu abazoba nesambulo, abazofana noPaul benosila. Lithi iBhayibheli babeshabe kanzima, igazi lalopha emzimbeni wabo kwakubehla ubuhlungu, kwehla nenyembezi ebusweni babo. Babengaqualify ukuthi bengadumisa uNkulunkulu ngoba babedlula esimene esinzima. Kwasho ukuthi lamadoda amabili anesambulo ngoNkulunkulu awamdumisela izinto anazo, kade amdumisela into ayiyo uNkulunkulu kubona. Ngoba bekufuneka omama abazomdumisa noma ingane zabo ziphetha. Nkosi yami, bekufuneka omama abazomdumisa noma ingane zibaphoqile. Bekufuneka abantu abazomdumisa besho abantu abathandana nabo, bethi ngikudumisela ukuthi ngibusise ngomshado, kodwa ngikudumisela into eyona simakade, ngikudumisela ukuthi unesimakade nje, ngikudumisela ukuthi uNkulunkulu, angikudumisela ukuthi ngiphonye uthiwe emsebenzini, promotion or no promotion, but you are still God. Money or no money, but you are still God. Bakhona abangani noma bekho, kodwa lokho akukushintshi ukuthi ube uNkulunkulu. Ngoba bekufuneka abantu abangeza ukudumisa ngenxa yezinto ezikhona, kodwa bazomdumisa ngoba uNkulunkulu. Liphi ibandla elizohlala phansi liphakamisa izandla zalo, liphakamisa izandla zalo, likhonza uNkulunkulu, limdumise uNkulunkulu noma izinto zingahambi
ingahambi kahle, noma izinto iphethe ekhaya, noma ifriji empty, noma ibank balance u-0 kodwa bemdumisa bephakamisa izandla bethi ngikudumisela ukuthi uNkulunkulu nje, angikudumisela izinto eziphathekayo, ngikudumisela ukuthi usimakathe nje, ngikudumisela ukuthi uvule ulwandle olubomvu, ngikudumisela ukuthi ukwazi ukushintsha amanzi ababaye bemtoti, ngikudumisela ukuthi uNkulunkulu kufuneka abantu abazomdumisa ngomoya nangeqiniso. Abesimdumiseni